ахборе ки охирон бор баромад, модари блогери тоҷик дар куҷост? Мақомот шаҳр намедиҳад, пайвандонаш нигарон аст. Абдураҳмон 02 агар ки бидонӣ бародаро, як блогери ки дар олмон кору фаъолият мекунад, зиндагӣ мекунад, бо номи Абдураҳмон 02 шабакаи ютубӣ дорад, шояд фейсбукӣ ва инстаграм низ дорад. зиёдтар бо фаъолияти блогерӣ машғул аст ва суҳбат бо мақомоту ва дигар дар қазияҳои ватан. Яъне як инсони бетараф нест, як ҷавоне аст ки ҳақиқат дора гап зана, фикрша озодона баён бикуна. хоб тӯли 30 соати вақти охир, яъне модараш бедарак мешавад. хоб чӣ тавре ки тибқи хабаре ки дар озодӣ чоп шуд, ки худи Абдураҳмон дар онҷо гап мезанад ки 2 ҳафта пеш телефони модарша мегиранд ва баъд аз 2 ҳафта тамос мегиранд дирӯз ки хоб ба шӯъбаи корҳои дохилии шаҳри ваҳдат омада, чикор кун, гӯши телефонта бигир. ва аз ҳамун ҷо меравад ва то ҳол бедарак аст. бубинед, дар як кишваре ки амният ҳаст, адолат ҳаст, демократ ҳаст, сулҳу субот ҳаст, гиҷо мешава изан. тинҷӣ аст, худоро шукр ватан обод аст. яъне ки бояд ҷавоб дад ки изан гиҷо шуд? ба шӯъбаи пулис омад, гиҷо шуд. оё шумо чӣ ҳақиқат доред ки як модаре ки хоб фарзандаш аллакай зери сӣ нест, яъне ба 18 расидааст, ҳақ ва ҳуқуқи зиндагии шахсӣ ва озодона зиндагӣ карданро дорад ва шумо ҳеҷ вақт ҳеҷ гоҳ ҳақ надоред ки хилофи қонун ва сарқонуни кишвар амал бикунед ва як зана ба амният ё ки ба шӯъбаи пулис даъват бикунед ва ҳар коре ки метавонед болош бикунед. зулм, таҳқир, дашном ва бар ин номаълум гиҷо аст. гиҷо аст. МВД дай, КГБ дай, таҳқирш кардин, дашномш кардин, зиндонш кардин. шумо чӣ ҳаққа доред? дар як кишваре ки озод аст, мо даъвои улов аз озодӣ мезанем, барои шумо кӣ ҳаққа додааст? барои шумо кӣ иҷозат додааст? марҳамат бигзоред. барои шумо кӣ иҷозат додааст? аслан намешармед? аст зуртон ба чизе нарасид дига? зуртон ба қирғиз намераса ки омадааст ҳар рӯз ҷанг мекуна, ҳар рӯз фарзандои моро мекуша? омаден як модара, як касе ки аслан ҷавобгӯи фарзандаш дига нест. фарзандаш аз 18 боло аст. сарқонуни кишварӣ касе мегӯяд ки шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон аз синни 18 ҳуқуқи озодона ва зиндагӣ кардан ва кору фаъолият карданро дорад ва ҳеҷ гоҳ дар амалҳои ӯ касе ҷавоб дода наметавонад, чун аз 18 боло аст. шумо чӣ ҳаққа доред дар ҳаққи ӯ барин зулм бикунед? шумо аз кадом адолат гап мезанед? аз адолати иҷтимоӣ аз кадом қонун гап мезанед? аз кадом конститутсия гап мезанед? шумо чӣ гуна бо ҳамон қонунҳои таҷовузкаратон ҳазорҳоро мебаред зиндон мекунед? пас худон хилофи қонун, хилофи амалҳои сарқонун, моддаҳои сарқонун омада инҷо чикор мекунед? дора таҳқир мекунед дар ҳаққи миллат. дар ҳаққи ин зан, дар ҳаққи ин модар воқеан як таҳқири бузург аст ки агар шумо тӯли 30 соат ё ки 60 соат бурда дар шӯъбаи пулис зиндон карда бошед, маҳкамаш карда бошед ва ин ҳаққа ҳеҷ гоҳ надоред. агар ки воқеан зиндонаш карда бошед, чикор кардед? шумо хилофи сарқонуни кишвар амал кардед. гарчанде ки қонунро таҷовуз кардед, ки ман ҳеҷ гоҳ қабул надорам ӯ қонуни таҷовуз кардара, аммо худтон қабул доред, худтон ӯ конститутсияро болои мизтон овардед, худтон бо савганд ба ӯ хӯрдед, савганд хӯрдед ки модару кӯдак зери ҳимояи давлат қарор дорад. ин як зан аст, як мазлум аст, як модар аст. шумо чӣ гуна ҷавонмард ҳастен, чӣ гуна мард ҳастен, чӣ гуна рутба дорен, чӣ гуна низомӣ ҳастен, чӣ гуна ба хотири амният мегӯен, чӣ гуна ба хотири нозири минтақа мегӯен, мерен як зани бечораро чашми дидан надорен. ин зан ҳаққи зиндагиро дорад дар баробари озода, дар баробари тахмина, дар баробари рухшона, дар баробари намедонам дигар модарҳо, дигар падарҳои шумо. ин зан ҳам ҳаққи ӯ зиндагиро дорад дар ватан ва ҳеҷ кадоми то ҳаққа надорен ки биёен болои ин зан фишор биёрен, таҳдид бикунед, таҳқирш бикунед, аз кор гирифтен ба хотири рӯсариш, хешовандош аз кор гирифтен ба хотири фарзанди ин. шумо чӣ ҳаққа доред? оё шумо худтон мутобиқи ҳамун конститутсия ки доред амал мекунед? чӣ ягон ҷангалистон аёҷа, ягон низоми бандитизмай? чӣ намуд кишвар сохтем барои худтон? ки барои шумо одатан иҷозат додааст чиза ки ҳар коре ки мехоҳед анҷом бидед? магар ин миллат бесоҳиб аст? магар ин миллат дигар соҳиб надорад ки шумо 4 та беномусу бешараф омаден рутба дастарои куфтатон генералу майору генералтона нишон додем диден як барзагов мисли ҳамо омаден роҳбар шиден, ҳар рӯз таҳқир мекунед зана. як модара солҳо моҳҳо мебаред ба дашном ба шиканҷаву дар ҳаққиш таҳқир мекунед. гиҷо аст озодии баён, гиҷо аст озодии демократ, гиҷо аст сарқонун, гиҷо аст ҳуқуқи озодии як инсон, гиҷо аст ин чизо.
لاف میزنین، میبرین در کشورهای دموکراتی لاف میزنین، نمیدونم قانون و دموکرات و دیگر روتون سیاه کردین. شما یک متهم هستین، یک گروهی احمق هستین. به خدا قسم یک روز میرسه که چهره های شما معلوم میشه. در نزد قانون هر یک جواب میده. شما هم زن دارین، شما هم مادر دارین. کوشش نکنید که فردا در نزد شما زنها و مادرهاتون تحقیر بشه. یک جوان از ناراحت میشه، غضبی میشه، یک روز میبیو میره و قصدیش میگیره. روز ساعتش میرسه حتما. روز پروسس جواب هست. ای نظامی، اوی کارگری امنیت، اوی کارگری وزارت داخلی، یا فراموش نکن که روز جوابی همه عملهای هست، چی در این دنیا چی در آخرت. ولی من انشالله مطمئن هستم که در این دنیا شما اجازه را میگیرین و میرین نزد پروردگار شرمسار، شرمنده، بدبخت جواب خواهید داد. خداوند هر چیز زودتر به این مادر خب آزادی و در بری فرزنده و در بری عائله‌شون باشد. البته سخت است واقعا. من چه یک انسان برام سخت است که یک زن میره زیر تحقیر قرار میگیره. شخصا برای من سخت است، گرچند که خب بگیم یک تاجیکستانی است، یک مادری تاجیکستانی است. برای من هم چه یک جوان مرد تاجیک واقعا نگران هستم که با این مادر چه حادثه رخ میتید. در امنیت میبرین تحقیرش میکنین، دشنامش میکنین، گبی خبرش میگین. زن است، ضعیف است، ناراحت میشه. واقعا سخت است. یک انسان انسانیت اگر شیر مادر خورده باشه و انسان تولدش کرده باشه، واقعا هیچگاه دست به احمقی نمیزنه. بگذار هر کسی که میگه برو دعوتش کن، تو هم آدم هستی، انسان هستی، یک طوری رفتار بگو که لااقل قلب یک کس اذیت نبینه، لااقل خلاف کنستیتوسیون و سرقانون نباشه. سلام علیکم اکای سلامون. علیکم سلام. من برای همه کی گفتنیم مادر همو عبدالرحمن مخم کردین. مقصد همو هم زن و فرزند دارن. چخیل همو زن و فرزندشون میبینیم که بچهش چخیل هم چوب رویه. مقصد بخدو ما همی زرجت شده استودگیم. روست این همی شما گفتگیم بخدو که مقصد خونریزی نشه و چید و قطع کردیسیم. مقصد گپ شما رو گرد هیچ کار نمیکنیم. اگر همه خیلی بوشن اومردی ما میتونم بچه همو برو کی نمیشناسم عدیل در کار میکنم ملیسو دوبایش هم خیلی تغل دادم میپرتم. مقصد در کار نیسته. چی در کوره؟ مدر یک کماغل قسم میکنین شما. بله. و کدوم اصنوانی؟ بله. دیگه نمیدونم چی بگم. بله. سلامت باش برادر. یا پرکراتور همه بچه‌تون دیگه جو میگرده خلق میدونه. یا سرورون ما اینا ما توقع میکنم. یا سرورون دیگه میره میبردورش. واقعا اصلا این عمل‌هایی که اینا میکنن، این عمل‌هایی که اینا میکنن بالاخره اینها خودشون مردم به جنایت دعوت میکنن. اینا خودشون دور مردم دعوت دارن که بخیزن شما هم بزنید. در حالی که ما زید این همه احمقی‌ها هستیم، زید این همه جنایت‌ها هستیم، ولی حکومت خودش با دستان خودش مردم در مقابل خودشون دعوت به قیام کرده است. درست گفتین اکای سلمون. مقصد چی گفتنیم؟ من شما را گوش میکنم باورتون خاطر شما صبر کردیسی مقصد. بله. اما پروست نمید در هیچی میگم. هیچی مورچه و انداختیسن کروچی. بله بله. خیر است ان شاء الله ما و شما پیروز میشیم. سلامت باش برادر. تشکر. مال رحمت. زنده باش.